najveći gusto. Gledaj, ne vidim, ja sam gledaj. To ovdje, Kirkmet. Sledi Podrigoviči, z dosežka športni klub. Fanke, 15 let, minus 57 kg. Tretje mesto, Benjamin Brug, tretje mesto, Vit Veren, drugo mesto, Mateo Šerinec in prvo mesto, Tim Borjak. Točka slabo. Opomin. Zviče ga, ne? Vera Stojkovića. Podrigoviči, športne borbe, dekleta, 14 do 15 let, plus 54 kg. Tretje mesto, Lina Lubanšek, tretje mesto, Vera Keršič, drugo mesto, Klara Skalicki in prvo mesto, Kimi Smiljan. Tako da se vidi. Ja, veš, ampak pričakoval ga, no, to je dobar. To je makaron, zapri. Napaka je bila. Podrigoviči, športne borbe, dekleta, 16